Kenang ban wengno eka jingkapnya baru eka jingdan kali ke bajur. Hakaleng ke benta juga nongba UMLA kamolai ubak piti sokumi. Ulakan tu eka Meghalaya BJP banyakran berkasorkar pedang nak benta banwanra iki projek kebahe banweng eka jingkapnya. Dak bawanra ano dak lenti suny niki flyover. Kumjuru dak basna iki lenti yaj na po nyamara niki lenti kram. Nakala ng BJP mudi lang BJP kasi subudin mata tak sandal scheme mal ay government finya ngakwa nakala ng jukiru kin initiate mata sa scheme bethamai Pisko development jong jela kasyong apo kasyong po so karya ikwa nakala ng juki bandiken menta yo prime minister jong India kamtam mer hapo jong jela kumbakalong matang don kam sibun ki central scheme abang ipai sipang ka traffic congestion lagade po slog lagade po tura lagade mata alagi di district headquarter traffic congestion ka abun ba kay bidon kam mata ila don kam mata man snagi flyover man la ke jaka bidon kam kata bidon kam tika ni kan pisu thu kan ni mata don kam anong don kam dek hajar crore BJP don kam ajimut BJP don kam man ai jimut mata sesen siapa government yang don kam man snagi flyover hagi benta jong district fair maka don kam dek crore dek 4 crore dalam don ke blessing from the center matakan point sakoi beda jimut mataban is traffic condition ko nga matang don kam fly above ban snah agbon mata jong jela kabar kilon kam no ki don kam underground road pi hagi benta jo inda ke mataban is traffic condition bi kisna mata kisna tisi ni siapa kalong sia ni siapa tliu siapa setia igalti kiti baru napok di underground road yang napok ya brio nanor pada kemong ya kali dikini gi berkhaj pi sungsu kini mata kini di central scheme dikai ke bang i manga bakhabun scheme ke bang i malong matahi la bodong ke scheme ke ju mata penhia surok national surok nang don kam ya kam main jingi ban khamlong broad ngin perkhat pada gi scheme kemo men fly over ke hadu mata ngim padon don kam ke ni mata nanungin yo ada kam di central government kadi don kam kini on the ground road don kam don kam wada por mata bersnano mata ki ha kalti ban ya beri kali kana ban is traffic congestion dekat ni mata don kam ngakwa kani sinu ban tiga mata besar sarkar ka state government kam don pisah dengan ngasyur pat mata nakali ang jonga kalong ya state BJP maki kilong concern namar ka approach kata ngala page kilong concern bahai central scheme kalong kita rekam kumta mata to kata kadiga mata ji so komen ban lagi kilong concern dengan sko ban hai do mata khamusan ni gini issue ke babu akhmat namar kum kalong mata hi BJP to ka BJP kalong mata don argut andre ka banakali ang BJP karkom agi ka ya ban habangi risk ki bun issue hapo jong jelahing iba ke BJP to kawan syahmat ban risk issue tinggal ku anak jong ka ban shift no mata ya ke responsibility mata BJP hirap lem mata jela mata jigbit jing biang jong ka jela Meghalaya beroi